Welcome back. Goa is dazzling with Diwali celebrations. After burning the effigies of Narkasur all over the state, Goans lit up their houses with Akash candles, lamps and rangoli decorations. And of course, Diwali means relishment of sweets and traditional good for. Diwali celebrations will continue till Tulsi Viva Day. Watch celebration of lights and good spirit. Diwali in Goa. Diwali festival signifies victory of brightness over dark, good over evil. Effigies of Narkasur attracted people all over on Friday evening. They were burnt in the wee hours of Saturday. This year, people used vivid, innovative ideas for creating the Narkasur effigies. Narkasurs all over attracted maximum eyeballs. After a night full of merrymaking and processions, it was time for burning the effigies, marking the beginning of Diwali in a traditional manner. The Akash Kandils, sweets and lights. Diwali is one of the most important and highly celebrated festivals. The celebrations will continue till Tulsi Viva Day. Bureau Prudent. Malaria and dengue cases are on the rise in South Goa. Around 26 cases were reported in Madgaon. Health Officer of Madgaon informed that most of the cases are imported and para-domestic cases. Recently, dengue cases were also reported in Chikali. With number of malaria cases increasing in South Goa, health officers conducted site inspections. Health officers fined one of the construction sites with 10,000 rupees for not taking precautionary steps. We have filled the investigation forms of all our patients now, as to from where they have come, for how many days they are here, and we have found that most of them are imported cases, meaning they have got this infection out and they have come here in Goa and they are producing the symptoms. These are imported cases. We found peri-domestic sources, meaning those houses only are breeding some mosquitoes. Meanwhile, dengue cases were reported in Vasco at Chikali. Health Officer Dr. Vikas Kuverkar, along with Sanitary Officer, File Area Inspector, Insect Collector and police personnel visited the mosquito breeding area in Chikali. Dengue cases भरपूर वाढिल्ले आसा आणि चिखली हॉस्पिटला फाटल्यान
आमकां भरपूर केसी रिपोर्ट जावपाक लागल्यो. म्हणटकर दर आठवड्याक आमी आमचे वर्कर धाडून क्लिननेस ड्रायव्ह करताले, फॉगिंग करताले, स्प्रेइंग एक्टिविटी करताले, तरी पूण आमकां केसी कशीच कमी जायना जाल्यो. म्हणटकर आनी लोक तितले आमकां कॉपरेशन दिना जाले, कारण ते उदक सगळें सांठोवन दवरता आनी आमी प्रत्येक आमच्या वर्कर्सांक सांगता की खाली करा म्हणून. ते आमी खाली करतात, सांजचे खाली करतात म्हणून ते करनासतना रावतात. आनी आज जेन्ना हांवें पळयलां ती बॅरल तशीच उदक सांठोवन आसा. Reporters Samir Bhatt and Dishan Parab for Prudent. Tourists visiting Goa via Pole checkpost are distressed with the infrastructure at the border. They complain that there is just one RTO issuing Goa permit. Tourists say government should increase the staff and mechanism at Pole border. They also complain that there are no lavatories to use in the vicinity. हांगा परमिटा लागून गोवा परमिट करपा खातीर लोकांची गाडयांची लायन लागिल्ली आसा, पूण हांगा एकूच इन्स्पेक्टर आसा आनी एकूच कॉम्प्युटर आसा. सो न्यू इयर दिवाळी किंवा दसरा ह्या टायमार हांगा मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लम आसा. आनी मेन प्रॉब्लम म्हणल्यार हांगा कितें आसा, हांगा टॉयलेट बाथरूम ना. आतां जितले लोक आसा ते हांगा टॉयलेट ना बाथरूम ना, तांणी ते रस्त्यार बसपाचें. सकाळच्यान लोक आसा सकाळच्यान लोक तांकां बाथरूम ना जाल्यार साम त्रासा पडला. संडासान बाथरूम ना जाल्ले. पूण लोकांक कित्याक लागून हाडून दवरले ना सांगता ते. तेंगे ते टॅक्स भरपाक हेका लागून लायन लावन गाडी उरली पण ड्रायव्हर टॅक्स भरपाक ताका लागून ते 4 वर लोक हांगा आसा आतां. हय 4 वर जाले आता. More than 40 vehicles were seen stranded at Pole checkpost and just one officer issues them the Goa permit. Tourists informed they have to wait in queue for more than 4 hours. ह्या सिजना टायमार एक 2-3 ऑफिसर, एक 2-3 कॉम्प्युटर आसपाक आशिल्ले आनी थोडो स्टाफ वाडोवपाक जाय. आनी दुसरी म्हळ्यार हांगा एक टॉयलेट बाथरुमाची सोय करपाक आशिल्ली, कारण ज्यो दादली मनीस वचपाक शकता, जे बायल आसता तांचे कितें हाल जातले. कुछ ऐसा करना कि प्रोसेस कुछ फास्ट हो जाए. हाँ, जब एक यूनिट है तो और एक यूनिट एक्स्ट्रा लगा के काम फास्ट हो जैसा कुछ तो भी करना. लोग जो है घूमने फिरने के लिए आते हैं इधर, 2 घंटे 3 घंटे इधर ही लग गए बोला तो आधा दिन चला जाएगा. इसलिए थोड़ा प्रोसेस फास्ट करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं. बस अब तक रखा है तुमको? अब तक वो परमिट का प्रॉब्लम इशू है. अब तक परमिट का प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं वो लोग? यहाँ पे वही वेट करने के बाद वेट ऑफिसर ने वेट करने के लिए बोला. However, the officer at the Pole checkpost refused to comment. सॉर्ट आउट जावपाक शकता. तशें कितें आसा, आमचे फक्त एकूच दीस आयचे नाजाल्यार हरशीं इतली गर्दी नासता. पूण ओकेशन म्हण दिवाळी ओकेशन, क्रिसमस आनी न्यू इयर आतां ती 2-3 वरांच्या स्टाफ सपोज हाडलो जाल्यार हें ना न्हू तेका. बायलां म्हणटा, बायलांक फॅसिलिटी कांय ना, टॉयलेट फॅसिलिटी बी कांय ना म्हणटा. तशें कितें हांगासर आमी तशें हें ना, आमचें हें न्हू, आमी कांय सांगूंक शकना. Reporter Babesh Borkar for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.